1000 misionaris. Kami laporkan kegiatan pengurapan pendeta Kim Tae-yong di Tonggeng, daerah Sumatera, kawasan utara. Mari kita saksikan. Di acara sekolah sahabat, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mengundang kehadiran Roh Kudus. Saudara-saudara, sahabat lalu kita selalu pelajari bahwa Yakub adalah seorang penipu. Dalam perjalanan hidup Yakub mengandalkan dirinya sendiri, dan konsep mengandalkan dirinya sendiri ini membuat dia terjerumus di dalam dosa, yaitu dosa penipuan. Nah, saat ini kita akan masuk pada keadaan terbalik, atau saat ia dari keadaan dia mengandalkan diri, sekarang dia mengandalkan Tuhan. For your support. Atas nama Conference Korea Timur Tengah, kami menyambut saudara semua dalam acara pengurapan ini. Terima kasih atas dukungannya. We are now going to begin the pastoral ordination worship service for year 2022. Kita saat ini akan memulai acara pengurapan pendeta tahun 2022. Let us bow our head and ask God's presence with a silent prayer. Mari kita berdoa dengan Ayat yang ganjil, kemudian jemaat akan menyambut di ayat yang kedua atau ayat yang genap selanjutnya. Sebelum kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan lagu spesial dari seluruh senior misionaris yang ada di karena senang sekali bisa bertemu dengan saudara sekalian. Dan yang ketiga, 권하는 것과 가르치는 것에 전념하라. 내 속에 있는 은사, 곧 장로에 대해서 안수
안수받을 때에 예언을 통하여 받은 것을 가볍게 여기지 말며 이 모든 일에 전심전력하여 너의 성숙함을 The 모든 child of Kim Kyo-young, the father, and Kim Kyung-hwa, the mother, passed now. He is serving the Lord as the director of 1000 Missionary Movement, West Indonesia, which is located in 감사합니다. 특별히 우리 주께서 우리 교회를 위하여 주의 젊은 종을 보내주신 틈에도 우리가 Ikuti acara yang khusus ini. Tuhan, terima kasih telah mengirimkan pelayan yang setia kepada kami. Melalui tahun-tahun pelayanannya, kami yakin ya Tuhan bahwa dia adalah pelayan yang Engkau panggil. Oleh karena itu, sekarang kami telah memenuhi syarat untuk mengasingkan dia menjadi pelayan sesuai dengan 주님께서 임재하시고 특별히 주님께서 그 옛날 사도들에게 안수하실 때에 성령께서 임재하셨던 것처럼 주여 주의 성령께서 임재하여 주시옵시며 우리 주 예수 그리스도께서 약속하신 모든 능력들이 그의 모든 사역 가운데 임하도록 주여 함께하여 주시옵소서. Sekarang sesuai dengan teladan yang Kristus berikan, kami mau meletakkan tangan di atas kepala hamba Tuhan ini dan memberikan pengurapan baginya. Kehadiran 중소 제 1593호 이름 김태영 1987년 10월 5일생 위 사람은 하나님의 거룩한 부르심을 받아 수련 전도사로의 이름으로 안수하여 목사의 거룩한 직분을 부여하는 동시에 in the near future. baptism account. ini adalah jubah baptisan. Ini beliau juga akan menerima jubah baptisan ketika dia akan mengadakan upacara baptisan di waktu yang dekat. Oleh teman sekerjanya. 목사 안수 기념회, 목사 김태영. 예수께서 당신의 피로 사신 교회를 위해 하나님의 영광스러운 직분을 주셨으니 주님의 재림의 날까지 하나님의 영광을 위해 죽도록 충성하고 교회의 부흥을 Pengurapan. 1000 Missionary Movement Kim Tae-young. Congratulations on being ordained. On behalf of the Council President, East Central Korean Conference President Pastor John Tae will deliver the gift. Atas nama Shepherdess Conference Korea Timur Tengah, Presiden Ketua Conference Pastor Jung Gente akan memberikan hadiahnya. Kim Tae-young, for this ordination, welcome to worldwide pastor. And on behalf of more than 400 ordained active pastors in Indonesia, we would like to welcome you with a glad-hearted. And let us continue to serve God and to continue to share God's gospel in this world, especially as the Korean PMM, SRU to Indonesia. And may this ordination be a blessing to all people, not only in this North Sumatra, but all in Indonesia. Thank you very much. As a pastor, means you are now pastor, even though you are ordained by Korean, but you are belong to us. Amen. Amen. Seluruh Shepherdess Internasional, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi Finishers Course International. On behalf of Shepherdess International, we would like to welcome you joining with the international. Diberikan sukacita oleh suasana yang sangat indah yang telah kami saksikan. Iman kami telah dikuatkan
dan kebahagiaan dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya kami dan memberikan motivasi kepada pendeta dan istri yang baru saja diurapi.